Bonsoir tout moun, bonsoir tout moun. Mwen nan Walgreens. Mwen gen bon nouvel pou nou. Mbay montre nou ki jen nou ka achete un Colgate, un brosse dents avec un de l'eau bouche. Ou soit ka pran 3 de l'eau bouche, 3 ou soit 3 pattes, ou soit 3 brosses dents. Ça de ou même, ou ka pran yon nan chaque, ou soit pran 3 nan chaque grain. But lo achete 3 ou ap jwen $6 back, ok? Nan app la gon coupon ki $5 off lo achete 3 nan back, ok? Mbay montre nou ki jan coupon nan semble nan wale nan Walgreens app la. Coupon nan semble comme ça, ok? Yo retire $5 lo achete 3. Mais ça coupon nan di. Ok? Lo achete 3 nan bay sa yo ap retire $5. Le yo fin retire $5 la vin $6.97. $6.97 but ya Walgreens ap ba ou $6 register reward back. So, wap jwen 3 pou 97 cents. May moutou brosse dents yo. Mais ki jen brosse dents yo ressemble. Kon sa. Ok. Ça c'est pat yo. Chris. Si pose tag. But instant c'est 4.1 ounce. Le fini, ça c'est de l'eau bouche yo. On prend ça qui only there. Ok? Yo tous les 3 même prix ya. Ou ka fon yon nan chaque. Ou soit prend 3 nan chaque. Sorry me. So, it is how my nan Walgreens. By check out. Ma moto ki jan register reward l'assemblée. Après ça, sauf les faits avec $6 au café. But, mbay mouton ba au café avec. Ou ka achete dena sa yo nan Walgreens app la. Li gen $3 off. Lo achete de. So paye $3 pour paye $3 pour de. Ou soit ou ka achete ou ka achete 3 sa yo ou use l'argent avec. Ou ka achete dena sa yo ou 3. Gon Walgreens app coupon na app la ki a pote $1 pour. Ou soit ka prente coupon yo na coupons.com. Ma petite link la en bas vidéo ça. Ou ka click la don ou prente ça gen pour baiser. Ok, but moi-même I've just acheté 3 brosses dents yo. Après ça, that's it. M'a kembe $6 pour l'autre semaine. Ok, merci pour t'être nous regarder vidéo. Si vous voulez share vidéo, nous ka share vidéo. Mbay moutro, l'aime fin acheter brosse dents, ma moto ça passe, ma moto resim. Vous connaissez, c'est vérité. Moi ta remè ou tande bien, but m'gen mas nan bouche moi, ou gen la de bien. Ok, à tout à l'heure. Ok. Moun mwen yo, zami mwen yo, fami mwen yo. Ok, mwen nan machine mwen me flyer ki te nan newspaper ya. Me dil nta expliko la, men li ou ka pran de l'eau bouche, ou soit brosse dents, ou soit pat, ou ka pran yon nan chaque, ou soit 3 nan sore mer. Moi-même, moi gen brosse dents. Moi gen assez pat
Mwen gen ase pat, mwen gen ase l'eau bouche. So m pran 3 brosse dents yo. Apre sa, yo ban mwen $6. Mais ki jan $6 semble. Register reward la, se kon sa semble. Ok, e kon sa semble. Ou ka achete ki n'importe sa vle pour $6 nan Walgreens la vel. But mwen men map kembe pam nan pour l'autre semaine. Pour deal ka vini l'autre semaine yo, map kembe pam nan. Ok, kon ya ma moutro esi, mi fase brosse dents yo. Ma moto resi ki jan resi mwen semble. Ok. Men resi ya. Ok. $5 sorti vre. Mwen pe $6.97 avant tax. Apre tax mwen pe $7.81. Ok. Mwen pe $7.81. But yo ban mwen $6 back. Ok. Yo ban mwen $6 back. So, sa se bon nouvel sa mwen gen pou nou. 95 cents pour 3 brosse dents. Ça c'est PPT l'argent mwen paye pour brosse dents. And green brosse sa yo coûte bien cher. Yo just nan sel pour semaine nan $3.99. But yo kon pi cher pase sa, $3.99. So pa gen coupon nan, e pri sa va paye. But deske nou gen coupon, nou paye mwens. La fini nou jwen $6 back. $6 sa, map kembel pou lot semen, pou lot deal ki a vini yo. Gen lot deal sou vle achete savon, pou ben, ou ka yo $6 tankou ole la. Ou ka achete savon, li gen body wash la, li gen savon. Ou ka achete 2 savon. Apre sa ou utilize coupon sa. Mwen apla gen $2 lo achete de nan sa yo. So la vin $10 ou use $6 pou li. Kon ya la vini pay $4, but ya bo $4 back register reward cash. So la $4 ap sou kato. So se so ka fe. Apre sa komba telman bon deal apre sa. Ok? So merci pasko gade video a. Mwen ta reme pou share video a, pou subscribe na channel la, pou pese notification na, pou lem gen lot video pou ka kone. Merci en pile, paske nou la, ok? Encourajem pou m fè plus video pou nou, pou m ka montre nou ki jan, pou nou save l'argent nan 2021. Ok, nou pa regare, nou nan pe ya, nan pou chache la vi. So, kote m jenti la vi ya, m ap try pou m share ansama ave nou. So, share video a, fez nou m konen sa ka pase nan Walgreens pou semen nan. Ok, m ap wè nou ankon nan lot video m nan. Bye bye, ciao.